болмадыңыз, lekin барақабатты. Бүгін бізге туғандаш, күршілер, туғандаш республикадан қонақтар келді. Блогерлар, һәм біздің де популяр танылған блогерлардың қонаққа шақырдық. Һәм шушы Ялқын студиясында сізні қабыл етеміз. Рахим етіңіз, қош келдіңіз. Қонақтар bilen tanıştırып өтеміз. Әйе, сөзін Анын алайсыз. біріншісі біздің башкирская домохозяйка. Инстаграмда 158 мың, ТикТокта 143 мың подписчигі бар. Варис. Инстаграмда даже 16 мың подписчигі бар. Кәнде енді біздің Назгүл. Біздің көптен тілегіне Қазанға көшеніп келген қыз. Уфадан. Асқан біздің. Анын ше подписчик. Анын 15 мың. Уже 16 Біздің Һәм біздің елі татар блогерлары. Бірінші татар блогер Ренат Ғалиахметов. Атқазамас блогерлары біздің Татарстаннан. Илназ Қызықмызық. Солай біздің шәп лейблы қатнашушылары Илнур һәм Ильяс. Танылған YouTube блогер. Біздің Мадашвил. Фагиля Пашакирова. Апа. Һәм Иван Юрьевич, продюсер. Мен вообще башларға ойламағайным, мен просто түшірейнім видео и WhatsApp-ға туғандарға еберейнім. И бір туған қостым айтты енді, Милош апай, что ты заколебала меня, без конца видео в WhatsApp, засоряешь эфир, открывай Инстаграм страницу и ставь туда. Мы, если захотим, будем смотреть тебя. Ну, ушла тегез мен аптырап, думаю, ладно, астым да и қоя башлам видео. Ну, мен бит туғандарға обычно как обращаться етейін, мен сәлем, ипташтар тауық баштар, вот мен қоймақ бішірдім, ашайым, тәмдей, келеге сейсебі. Ну, вот такие видео выкладывала. И в один миг қараймын, что-то кіші подписываться етіп ашсам. И вообще құтылмысты, блин. Ну, шоар, мені қарадар подписываться етті. Страницаны думала, не ябып қойырға, блин. И вот чисто случайно шла кеттілі барды. А монтаж жағына кім? Мен ішлейм. 5 сағат ішлейм бір видео, вообще мен тоғымыз. Продюсеріміз? Профессионализм етмей, честно говоря, мына ойлайм, конечно, курстар болғайны барып келерге. Етмей профессионализм, идей очень много на самом деле. Сіз монтаж жағынан дейсіз профессионализм? Бұлай супер. Монтаж жағынан етмей профессионализм, и съемка жағынан етмей профессионализм. Мына мен яшьтерге қараймын, олар вообще екінші түрлі түсірілер. Менге 41 яш, мен яңысақ Инстаграм неме екенін білдім вообще. Сақ түсіре баштар, мен по-деревенскийбіз, мына, бұлар, сәлем, мына, мен. Может, шуға ұқсайды екен. Молодые с нам подачами, Да, лучше курсқа бармаңыз, лучше баршы лучше жиза. Самый супер. Кішіге яқын. Неше ел бұла енді получается сіз? Мына февральда Алладырға 2 ел бұла енді. Уж 2 ел ішінде ютубта, инстаграмда, тиктокта. И ВКонтакте хевят бара, кстати. ВКонтакте, оказывается, пенсионердар көп қарайдар. Алар ютубты неге. Яңырақ вообще қызық болды. Меня даже WhatsApp'тан, Инстаграмдан бір кіші ядып ятты. WhatsApp группасы ғыдар өті. Біз WhatsApp'тан қарайды видеолары. Біз Инстаграм, контакты неме екенін білмейді. WhatsApp неме екенін біледі. Шында асығырды группа, біз шында қарайды. Енді мен шулғына етмеген, WhatsApp'тан. Ну, времени же не хватает вообще, вақыт етмей. А меня хейтерлар көптірінде сіздің шылай, подписчиклар көп болады. Хейтерлар көп болады. Хейтерлар көп. Аларға неше жауап бересіз? Несі күнге оят түгіл мене шундай насар ғыддар ядырға, деп айтам. Ну, көп насар ғыддар яда башлаға, мен уже блокировать етем. Көп ядышмайм. Стараюсь не грубить вообще. Оқшамаға қарамаға, любимое мое слово, заблокировать етейін. И все, видишін мұндан. Көп ядылар, башта вообще көп ядылар.
Вообще угрожать демектілер. Башқұрт қыздар алай болмай. Шойдарын. Біз білен хатқа дешейген. Ошондай милиниге идене, тахийтелер инде. Татар қыздар алай бұл деген шікірлейді бұл. Ну, егиттер осының ядалар жүрінде. Бір қайда ішлемеймін. Шулар камлар сабына ешелмейді. Вообще, у меня есть свое обучение по Инстаграму. То есть я сама очень много прошла обучение по Инстаграму и изучала тему монетизации блога, о том, как можно заработать на блоге, о том, как выявить из себя вообще, кто ты такой и на чем ты можешь зарабатывать на блоге. Сначала я шла в Инстаграм и думала, что когда-нибудь я начну зарабатывать на рекламе, и это прям будет вау. Да, сначала зарабатывала на рекламе, а затем я поняла, что у меня появляется какая-то экспертность, и очень много людей начали мне писать о том, что как у тебя так получилось быстро, как ты смогла справиться с загонами, страхами по ведению блога, как ты можешь так искренне обо всем рассказывать. И я поняла, что мне есть чем поделиться, и я могу этому обучать. Вот, и вот у меня есть свой курс, и сейчас вот я делаю еще другое обучение по Инстаграму. Вот. Какое будет обучение по Инстаграму? Вообще, мне хочется, чтобы любой человек, который хочет говорить, поверил в себя и понял, что каждый может быть интересен по-своему, оставаясь собой, каждому есть о чем сказать, и он может найти именно свою целевую аудиторию. И о том, как убрать все его страхи, о том, как начать с нуля и продвинуться. Вот. Без стресса, с энтузиазмом. Вот. А бүгін не бар, TikTok бүтін популярlaşа, Instagram и TikTok арасында. Ну, сейчас в Инстаграме появились рилсы, и рилс это так же, как и таргет, то есть бесплатное продвижение, там заливают такие же ролики, как и в ТикТоке, Ну да, и они да. продвигают очень хорошо. И я сама хотела освоить такую платформу, как ТикТок, но мне почему-то тяжело дается, потому что я пытаюсь шутить, там вот это все, но если я не такая, то зачем обманывать саму себя и людей? Поэтому у меня не получилось. Даже не только шутки можно и какой-то полезный контент делать. Именно короткие вот эти ролики мне даются тяжело. Они же должны быть емкими, такими насыщенными, чтобы что-то такое. Ай-яй-яй. Вот меня тоже қызық. Вот меня тоже қызық. Я всей душой люблю свой родной край, Башкортостан. Вообще я там родилась, в Уфе жила 10 лет, училась. Но когда ты ведешь Инстаграм, когда ты полностью работаешь онлайн, я подумала, я же могу жить не только в одном месте, не быть привязанным к одному месту жительства. Я могу попробовать жить в разных городах. Новый город — это всегда новые эмоции, это всегда новые возможности, это всегда новое окружение. Когда ты приезжаешь в новый город, ты выходишь из зоны комфорта и начинаешь что-то делать крутое, новое, и вот этого состояния мне не хватало. И в Уфе я понимала, что становится немножко тесно, и я добилась того, чего я хотела внутри, и какая-то галочка постояла, и я боялась, что вот я так буду стоять и ничего не делать. Поэтому я рванула в Казань. Вот. Новый город, новые возможности. И ничего не скажешь, да? Хороший бір казань. Ну, Казан бізге жақынырақ. Иә. Во-первых, тіл бойынша жақынырақ, менталитет Дегенмен Қазан Уфадан жақсырақ бұл шығар. Yok, ben ona güvenmedik. No, Казан шикарный город, ne okşay bізге. Кисе төді ойырынық. Блогқа несек келдім. Вообще, бір қасанда блогер болам деген ойым жоқ ені. Һәм мына һеҙҙең Татарстанда теге районға бүленгән бит инде, беҙҙең дә шул Башҡортостан райондарға бүленгән. Мин үҙем тыуышым, сығышым менән Йәнсура районынан һәм Уфаға килгәстен, онда Йәнсура йәштәре берлеге дигән организация бар. Миләүшә апай менән видео. Һәм шунда инеп киттем, беҙҙең ассоциация молодежных землячества бар. Шул
компаниялар шул сферала йөрий торып, 8 мартка кыздарға видео бүләк әзерләргә уй бар ине. Егетләр менән веселешеп, теге кемдер нимәлер әйтә, бер-ике һәм полноценный минутный ролик Инстаграмга халырга. Шуннан мин уйлап утырам, бер генә һүз әйтте, кызык түгел инде. Әйтәм, кая үзем отдельно бер конкретно матур гына бер видео эшләйм әле дим. Шунда табар шикелле. Шуннан 2 көн буе мин яздым. Телефондан компьютерга күсердем, наушникка яздырдым мин аны. Һәм смонтировал, ярай, алдым. И комментарийлар китә башланы. О, тегеләй, булай, яхшы, прикольно. Һиңа блогер буларак кирәк. Икенче көн алтырам комментарийларны укып. Һиңа бер дусым ятгайны. Тагын бер-ике видео алһаң, уже блогер булып китәһең. Давай. Әйтәм, блин, реально, кая халыкка яраймы? И потом, короче, төшерә башландым. Яйлап шулай төшердем. Үзем артабан шул землячествола, Ян Сурәштәре берлегендә йөренем. Рәисе хәзер бүгенге көндәмен һәм Инстаграмда алып барам. Шулай китте, барды. Хәзерге көндә шул блогинг менән бәйләнеш, мин адрак яйлап бизнес ягына карай башланым һәм касандыр фейерверк аттым и хәзер яйлап кына Wildberries-ка инеп китеп барам. Ну, инеп китеп бармайм, инеп киттем инде уже. Шунда йөреп атам әсендә. Башкортстанда бөтенсе шул Азанда Wildberries эшләп кайнында. Ха, татарларны өйрәтәбез. Как раз обучение эшләйм. Ядалыгы безнең обучениегә ди. Минем исемем Ринат. Татар малай блогын алып барам 2015 елдан. Инстаграмда сатым Ринат. Давай. Инстаграмда. Мен инде вайннар төшермим, мен инде лайфстайл, тормыш турында, авыл турында, шәһәр турында, балам турында, хатыным турында, әтиәнем турында, гел татар телендә. Мен инде иң беренчеләрдән татар телендә алып баручы блогер идем. Хәзер без бик күп. Сен бит инде хәзер Казанда яшисең. Әйе. Авылга кайтканда берничәне төшерәсеңме? Или яллар. Юк, заранее түгел. Ул бит менә төшерәсең. Мәсәлән, менә мин ял итеп кайттым. Уже 30 сентябрь кайттым мин. Бүген ничәсе? 20 октябрь. Бүген 20 октябрь. Минем 20 көн минем контент бар, куярга әле монтаж ясарга кирәк, вакыт юк. Бу бит инде соңгы куелган әйбер түгелме? Не актуально кебек. Карыйлар. Карыйлар. Алар көтәләр, аларга кызык. Шуңа күрә авылга кайтсаң, мәсәлән, менә хәзердә мисал әйтеп, мин 8 март дим, чөнки ул 8 март төшерелгән нәрсә, анда монтаж ясаганчы ул менә 13 мартта чыкты, 5 көннән соң. Ул ничего в этом такого нет. То есть теге, ничек дип әйтим, мин бит яңалык сөйләмим, инде мин яңалык әйтсәм, менә Моргештен бургерны ачты дип братанасың. Әлбәттә ул мистер була. Чөнки инде аллак шаншылды. Монда минем аннан соң беләсеңме, психология. Без сторисны төшерәбез, менә мин хәзер төшерәм сторисны, әйме? Мин аны геләйтәм. 5 көннән соң куям, кеше уйлаячак, без менә хәзерге вакытта менә шунда утырабыз дип. Бу видеоларда шулай. Датаны әйтмәгән булсам, саны белмәссез гизә. То есть кеше менә уйлый, мен именно шул вакытта син аны төшерәсең дип. Һәм мин бер-ике көннән видео куям икән ял иткәнне. Анда комментарий булачак. Рәхмәт, ял итегез, дип булай дип. Ул мин инде кушан инде. Тагын киттегез мәллә дип. Шуңа күрә менә мондай гади влог төшерәм. Шушындай лайфстайл инде шулай ук деген. Нәрсә күрәм, шуны төшерәм, нәрсә беләм, шуны төшерәм дигәндәй. Ничектер полезный буласы килә, кешенең күбрәк итендә кеше Инстаграмда нәрсә өчен керә, ял итәргә, шул эштән арып кайта, кереп утыра, ял итә. Шуңа күрә зрәк күңелле видеоларда кертәсе килә. Ничектер рецептларында күрсәтәсе килә, потому что андый видеолар ничектер просмотрлар күп җәенде. Шуларда кертәм инде шунда, биимдә шунда төрлечә инде, контент шундый. Син әйтте төрле Разносторонние. Мин гомумән теге бер генә төрлелекне яратмыйм. Кайчандыр анда шигырьләр язадыр мин, рэп укыдырым, и ул форматларда менә дөм китеп беттем. Үзең язайсыңмы шигырь? Җырлап шигырьләр язадым. Ул форматтан китеп беттем, менә хәзер шушы форматка килеп күчтем. Һәм 1-2 елда мин белмим нәрсә тагын инде форматка китәчәкмен, чөнки бер урында җиктер токталып калырга яратмыйм. Гәрне нидер занада геп яңалыклар эзләүдә. TikTok'ta senin popüler bulduğun inде хәзер? TikTok'ta минем 2 аккаунт шулай, берсе кызык-мызык. Аккаунтында мин куеп барам төрле приколлар. Ну, башка кешеләрнекен. Һәм үземнең шәхси аккаунт, ялгышмасам, кызык-мызык аккаунтында 56 мең, 54 меңме, үземнең шәхсидә 9 мең дә күпме бай. Ну, TikTok'ка вакыт җитеп бетми, чөнки шулай YouTube'та да бар, мин ВКонтактеда да бар, Instagram'да да бар. Барлык платформаларга вакыт җитми. Һәм вот кайчан син барлык платформаларга кергә тырышасың, икенчесе аксый башлый. Аны аксатасы килми. Кайсысы менә минем өчен кулайрак, мин күбрәк инде шунысына акцент бирергә тырышам инде.
Шуңа тиктокларны аны әйтмәнә малайлар белә, гел тиктокны постоянно поддерживать надо. Гел Әмин алай булдыра алмыйм. Шул сәбәпле просмотрлар шәйне. Хотя бы şey. Bu kadar bir dilinde. Yok. Benim blog başlanıp gitti mine varisliğine kebek varislidir settim mi? Ай, Bana тоже ayttılar no anda 8 martda bitinde video çıkarmışlar. Amina love story çıkarıya koştular endi. Короче gastrolda ergende dus yigit bilan dus kız love story çıkaradi bizga degende. Men tushirdim. Hop ana qo'ydim. Unda asta qaylar bor, sizda bo'lar. 3 kommentariy edi. Men aytam, aytam o'zimda qo'yib qarayman aytam. И bir video tushirdim da endi meni сразу o'zini oldi. В общем, вот именно такой все, что нас. Мен 18 yaş, ben okuyum medicine kıyafetinde bloggerga gittim, no, TikTok'a gidip çıkardım ben. O vaqtda karantin vaqtıydı. Menga aytdilar, "Ayda sap qara birer video gitdim de sonra gitti olar. Kirengden yıla başladım endi bir 2 kunda уже 2000 нәрсе подписчик жидім. Анан соң әкіреңіне августқа қаптеп ондан жиып аштым енді өзіме целдер қоя баштадым енді шунан кетті ол мені. Мына шолай. Анан соң Татармайдан иттік, таныштық. Ол мені шақырды нәрселерге. Мероприятияларға енді. Шулай кеттім ол әкіреңе. Мен YouTube каналда менің бүгінгі күндө 39.800 киши видео естелген. Тірісіне әкені мен 2 yıl элек вообще YouTube'ны нәрсе екен білмейдірім, Instagram'ны нәрсе екен білмейдірім, мен просто банкта ішлейдірім, мен бір нәрсе білмейдірім. Шунан соң меңа туған күнде берділерме шу 6-6 айфонны бөлек етті бір депутат хатыны ертмейінді сөйлеме телефон білемдім. Менің дос подружка, мен айтам телефон керек, мен телефон жоғалтам. Міне шунан башланды шул іш. Мен тыңдан түрлі видеолар түшірген. Bir şeyler bilmem. Çünkü siz uyargan kesinlikle öyle bir şey alma. Илназ демек кімге сұрақ ол оқиды жауап береді. Сразу оқиды. Не үшін башкирская домохозяйканы яратмайсың? Яратам, обожаю видеоларын. Yok belki yaratmamışım. Не знаю. Білмеймін. Yok, шындап мынаның видеоларын яратам. Yaratmışsın. Кімдікін яратмайм? Вообще кімдікін яратмайм? İyi. Мында болмаған кісілер арасында. Sen bu da akşam etmesin de. Ол мәселен, мен бұл егітлерні қызларына вообще білмедім де мағарша. Бұларны біледірейін, бұлар арасынан бүтінсінде яратам. Понятно. Мен яратмаған кісілерге, яратмаған кісілерге мен қарамайым, шоған қарай аларның есімден де айтамын да мен. Шуға бізді білмейдің ба? Мен сіздің бе таныштым білейім. Ben sizni de bilmedirim. Вот, мен тоже сіздің бе таныштым, қазір яғылып керек. Шамаса пишу сценарий, шундан білесіздің де яратмаған екен. Нәрсе жазылды? Егер де Instagram, TikTok олар бітсе нешесін? TikTokерлерін вообще біріншіден оқырға үйретірі керек. Zavodda gidersiniz. Onları topşurlarga шақырған. Birinci uyanışısın. Реально, agar da Instagram, TikTok'lar bitse sen işleysin. Реально. Mafya satasın mı? Yavaştan başına satıra gerek. Zavodda biraz alan gidiyor. Мен не юшкаға шығып басам. Yok анда işler бар просто. Anlaştık değil. Anda süt bagorlu. Анда не аха. Yok sen retten bilip barın, sonra bir yaşasın değil. Yumilan okumayayım. Оқиды сразу. TikTok'lar оқи білмейлер retten bilip. Татарстан он болса да Татарстанда нече 2 saat arabız bizden vaqtlar. Bizde 12 болады. Buna sorun ne diyorsun? Yok mu? Ufara saat 10 болғанда Татарстанда. Yok, bizden 2 saat arabız. Yok bizde saat 8 болады. Да, TikTok'er. Бар şeylendi kardeş. 2025 жылда Қозанға неше яш болашақ? Мұнда мені ток білен Öyle bir yanlar elinde bir dakika. Tokta sıktıkanlar elinde. Бек көп яш болашақ, бек көп яш болашақ. Yok kabul ettim. 2000 жылда болды ол. 2005-2000 лет было, правильно вопрос? Через 20 лет. Калькуляторлар мәдән саныйбыз. Hatta malay şimdida İvan düşer. Bizden otağımızın yok.
Тәшләмәгән карага. Фразаны давам. Продюсер. Фразаны devam et. Kim kumaz eşmi şu Ettiremeyler yalan. Пип сделаем. Kim kumaz eşmi şu Elene sene eşmine. Bilmiyorum. Чешми. Шу. Кабы керек. Şu şey eşmi değil. Яңа батырмай. Yok. YouTube'da okuyuşlar trendlerine azrak gidiyorlar. Yaşlar trendlerin. Şu kumaz kim? Да. Минем гардеробта иң кыйммәтле әйбер. Siz de Самый Siz de bitirebilir okuyma. Нормально было. Да. Наверное, платье, потому что у меня девушка хорошо одевается. А я так на барахолках и так далее. Так Ну, а что... стоимость? Прям. А, сумка, наверное, да. Там сумки же есть. Ой, боюсь даже сказать такие цифры. Мы у Дудя. Ну давай 100. Не знаю. 50. Ну, 50, наверное, есть там Какая сумки. марка? Başlandı indi. Herhalde burada ettik. У кого какая? То ли Барбаре, то ли Dior, не знаю. Она себе сама покупает. Сен төлміне? Ну, мы только знаете. Перевести? Сказал Иван. Популяр TikTok трендін көргәт. Мен білмеймін популяр трендтар вообще. Не, я ж такие Сама вообще. создает ведь. Seni Да, paylaşıp я. TikTok'ta bakımdan da. Лимитсен Жоқ, мен Да, кім TikTok'та бұна Ну, это к нам. көргәтін, мен биіп көргәтім. Қабатлайым. Яңа переходдан күрсәт алам. Давай, бірін сәкісәтігіз. Нет, ну переходы есть сейчас. Новый переход, кстати, вот вчера вышел. А который исчезает? И чак, Да, да, через Вася себя. себя. Синий юкал чыктан, сон там клип чыккан. Татарские сейчас будет про перепись тренды. Ну, это мы про будущее говорим. А что вам про настоящее прошлое? Можно мұны неге берем? Переадресуй его просто. Я не сижу в ТикТоке. А мен уже оқыдым, мне интересно. Да, это лучше яғаны. Хәтерләргә нәрсә дип Хейтерларға. хейтер дип жавап бирәсең. А, как отвечаешь хейтерам? А я им не отвечаю. Я просто думаю у себя сначала, так, конструктивная ли это критика, стоит ли мне вообще брать на душу, вот, а потом уже себе какую-то пользу ношу и удаляю. Ну, хейтеры же тоже активность. Это же тоже хорошо. Да, Их да, удалять да, это наоборот. статистика. Это наоборот подталкивает. Нет, вот просто давай, бывает, что мне пишут прям такие ужасные вещи про прошлое. Это уже не хейтеры, Ну, И- это Меня завистники вообще письмо какие-то. Минхалом хотели написать за мои татарские видео. Вот так вот я вам скажу. Да, вот так уже вот писали в угрожали директ. же, да? А Да. если она меня слышит? А там свое. Там Ага, криминальное Борис. прошлое. Все, оқыға Рахмет. Так, Татарстан менен Башкортостанды неме айыра деген сұрау. Граница? Онда заправка ультра бар, тәмлігіне кафешка менен шул заправка может быть. С харфы айратың. Может, татар менен башкортты неме айыра деген сұрау бұл. Қазақстан ба Башқұртстан? Татарстан менен Башкортостан так. Бірінші һәм үшінші харф айыра. Ну, тоже дұрыс. Ана тоған не бар? Граница. Граница нәрсе оған? Елға. Исімі? Гүлшапай. Помощь друга проси. Анда бір елға оға бит деген жерларда, тұрғында сөйлер. А, точно. Вот шул. Шел, А вот мен, допустим, Бір елғасы, или сізденші ол? Сүн елғасы. сүн. Біз ол юлған білмеймін. Ол Мұны анаптан сұрар керек. Инстаграм жүріп бергенге туғандарың нәрсе дейді. Деп оқыдым мен енді мұндала жазылмаған. TikTok бойынша. Австралия өзіме, короче. Туғандарға келгенде башта бітірістігі сәйір қарайлар енді. Ауылдашларында демеймін, ауыл боласы болғаш. Былай қарайлар сәйір. Қазір біздің ауылдағына жиділер блогер бар біздің ауылда. Зор ауылдарынан.
Зор деп көрейін де ол. Біздің районда білмеймін. 1000 кіші телесі тұрады енді, может, азырақ Ол үшін зор ма? бір 800 кішілер енді көп дегенде. Вот уже 7-8 блогер бар біздің алдағына. Шоңа көре живой нәрсе деп айтайын мен, тірі мисал. Неше қарағандарына башта сәйі қарайлар, қазір өрнек етіп қарайлар. Бек зор рахмат сұрау үшін. Тағымдар Интернетта видеолар үшін. Интернетта. Тыйылған темалар бар ма? Интернетта видеолар үшін тыйылған темалар бар ма? Бұл вопрос Ярамый. ярамай тұрған емес. Тема, да. Әтейіңе обращайся. Интернетта видеолар үшін бар шундай темалар. Мәселен, татарша видео түсіріп қоясыз ма? Или же русша енді. Когда сіз ставите вот башқұрт музыкасын ремиксына, и она айтасың татарша деп ме, короче, типа, что пишешь татарлар деп ме? Активность повышается. Әйді, башқұртар жаза башлайсыз. Бүгін башқұрт жүріп, неге сіз аны қолданасыз деп. Андылары ни в коем случае, пожалуйста, қоймағыз. Вся забыл, конечно. Что запрещено? Или указывать, что маркетинговый. Вообще он машиной сыны порча. Я анасын да anladım biliyor musun? Халық саны. Халық саны алда кім деп жазыласың. Переписта кім деп жазыласың дейді. Тікірлан Украинаға керек. Татар ма, башқұрт ма, украин ма, рус ма? Татар бұл итемеді. Татар деп жаздым мен, чип жаздым. Дәл әстірштен. Мен шо айтып. Подписывайтесь. Қырайында отырушы блогерның оңай һәм тескері яқлары. Әйде, пагелеге. Öyle бар. Оңай. Біріншіден, бик қызық контент, шынап та бик қызық персонажлар, бик қызық темалар. Көп темалар, мен интернетта көтерілмеген еме. Провокацион темалар, вообще та көрмейтін. Неште жүрмейтін. Мәселен, мен олыншықтар неудобно еме, ауыл чырағаларына еме. Тескері яқлары, мені ансын айта алмайдыр, мені қазір айта алам. Көресің, мені әзірек yol керек. Тискәре дип ушул теге тискәре булайын демәк сез үзегез загоняться иткәч контентта тегеләй чыга, начар чыга. Анысын әйтегез берничә бүлендегез бит. Монда да төшәсез, монда да булда. Ул чамта кирәк, бер-бергә генә бүлешергә, ярдәмче кирәк сезгә. Кызыгызга әйтегез, булышсын сезгә. Булай менә татар контентында минем кебек зур видеолар төшерүчеләрнең менә иң кызык контент булдыручы. Зур видеолар карарга. Тиз-тиз түгел. 25 минутлап бар. Әйе, өсөсө. Мин аны кадерен беләм. Шу зур видеоларны. Рәхмәт. Важно. За контент. Рус блогерларынан кайсын кемне яратып карыйсың, ни өчен? Менә минем кызым нинди блогерны карый, шуны карый. Исемнәр белән әйтмим инде, исемнәре рекламалар, но только бер блогерны гына әйтәм. Ул менә без беләсез инде заброшенный җирләрдә йөри. Один Масленников. Әйе. Менә әле кичә генә карадык, ул кызым инде мине чакырды, әйдә мин карыйбыз дип. Сатанистлар яшәгән заброшенный ниде какой-то крайда шунда куна ул төннә куна. Һәм нәрсә аларның камералары бар, алар бар, менә шундый гаҗәеп хәлләрне эзлиләр әле пока тапканнары. Диктофоннары бар. Если честно, төннә карамагыз, йоклыгыз. Мин төннә караган, мин төнлә нәрсәләр. Алан специально төннәдән чыгара. Про деньги, да? Акча эшлисеңме? Зарабатываешь именно? Да, много ли зарабатываешь? На жизнь не хватает, ну в плане, у меня всегда мало. Сколько бы ни зарабатывал. Ну, у меня просто несколько источников заработка. TikTok'ta 1 milyon подписчик булга эшләгән. Бер эшләмәй, дальше төшерә. Миллион мусор. 1 milyon. Фанатларым белән җыелыш булдырсында. Мен оялам вообще. Я не публичная личность. Ой. Синең блогта подписчиктар нәрсә карарга яраталар? Можно про Инстаграм. Да, Инстаграм.
Я даже не знаю. Что-то точное надо прям сказать, что они любят Ну, смотреть. ты же анализируешь, смотришь, Да. что больше просмотрели. Реклама, может. Конфликты, может быть. Это не реклама. Конфликты моё- все. Охота бухать. Да. В моем блоге заходят такие очень сложные темы, там, про осознанность, про какой-то мой путь, когда я рассказываю, анализирую. Вот такое осознанное, короче, что-то. Не как я дурачусь. И когда я веду себя максимально просто, могу там что-нибудь сказать, вообще, короче, не то. И когда аудитория понимает, что вот ты настоящая, вот это прям заходит. Вот, когда можешь такую фигню сморозить, такая, ай, ладно, выложу, и прям понимаешь, что охваты прям растут, и отклик. А когда ты пытаешься что-то там красиво сделать, тут подправить, чтобы казаться кем-то, это не заходит. А вот что-то прям настоящее, оно залетает. Да. Искренность. Қайсы соцшілтерде көбірек отырасың, не үшін? Так. Қайсы Каких соцсетер? соцсетях? Инстаграмда? Не үшін? Инстаграмға история қалырсың. История барышын. Ну, көбірек отырасың, не үшін? Білін. Бәлки ақша үшіндір да. Бек қатмарлы сұрақ болды шын айтканда. Қайсыз? Ну, Инстаграмда однозначно. Не үшін? Ну, блогер болғасын Инстаграмда не үшін отырасың? Чтобы своровать контент. Тиктокта бар мısın? ТикТокта. Короче, ТикТок менің продвигал вначале 5000 елды, потом телефон поменял и пароль потерял. Потом айтам, блин, ну, значит, не судьба тенде, и забросил. Яңны создал, яңны штаным, но он уже не продвигаю. Ну, именно более ТикТокта хочу продвинуть экспертный контент именно в Альберс бойынша. То есть развлекательный, пускай Инстаграмда буду смешивать, а ТикТокта уже хочу попробовать в ВБ. Uyuşturdu. Hem seni soralım. Популяр болу сыры нәрседе. Мен өзім де бик популяр деп санамаймын да шынында. Но популяр болу сыры ол ихласлылық. Өзіңнің подписчикларың қаршында ихлас болу, қыланмау, нешек бар шулай болу. Простота. Простота. Ябай. Но... Ябай. Ябай мала. Ябай қыз. Біздің журналистердің сұрау бар? Үзем күзәткән блогер түгел, ләкин яңалыклардан ишеттек, менә зиратта кабер казып ятарга дигән менә шундыйрак юнәлештәге аккаунт түгел инде. Менә шул әйберләргә сез ничә карыйсыз блогерлар буларак? Кем җавап бирә? Мин яхшы карыйм. Беренчедән хайп, без хайпны яратабыз. Икенчедән ул менә ул психологиядә бар шундый бер юнәлеш. Ул безнең илдә булмаса да чит илдә бар. Әгәр дә кеше бик нык депрессиядән азаплана икән, үләсе килә икән, шундый кешеләрне ачык кабергә төшереп яткыралар бер сәгатькә. Һәм шуннан соң бик шатланып яши башлый. Юк, реально. Ул менә син килеп басасың яшәү белән үлем арасындагы кебек, һәм син сайлыйсың үлемме, тормышмы, шуңа күрә кеше алар бит инде менә әгәр дә блогерлар шушы юнәлешне ачып җибәргәннәр икән, бит анда катнашу да мәҗбүри түгел. Кем теле шул катнаша. Дәгез кызык карар инде, рәхәтләнеп мин вообще яңалыкларны яратам. Я даже сама хотела попробовать. Так, Мен, конечно, юк. Мен даже ачылган каберләрдә каралып. Но это не то, что между жизнью и смертью, а когда, например, ты теряешь вкус к жизни и хочешь чувствовать радость в мелочах, ты лежишь и осознаешь, что вот насколько жизнь прекрасна. Да, мне кажется. Шәхсән мен шулай инде каршы түгел. Мондай берне күргәнем дә бар. Бер 4 еллык ялгышмасам, Амиран Сардаров дигән Дмитрий YouTube каналында үзенең шундый үткәргән эксперимент шулай үзе казып, киреп ятып, ну ул прямо аны балчык белән капладылар. Ул штангалар чыгарып калдырды һава сулау эчендә. И узак ятмады, но шундай ниятте, и менә шундай прям постерләр чыгып карап утырасың. Ну кызык инде. Мин шуңа күрә шәхсән үзем дә каршы түгел. Монда бит инде бу ситуациядә күбрәк хит китте. Менә кешеләр анда телефон өчен, акча өчен теге кабергә киреп ятырга әзердем инде. Минем уйлавымча чынлыкта ул конкурста катнашучыларга бу телефонның
Ул акчаның каядыр барып поездканың төп фактор түгелдер, этәргеч түгелдер менә шушы эшкә барырга. Инде менә башка килгән, аңга килгән, димәк моны аларга эшләргә кирәк. Ниндидер акча өчен түгел, акча тәэмин итү өчен түгел, үзләренең тормышларында нәрсәдер икенче яктан ачу өчен үзләре. Шуның өчен бәлки баралар дип уйлыйм. Монда күп кеше шул акчага кайтарып калдыра бит инде. Акча өчен керәләр дип. Шундый дип уйлыйм дип уйлыйм. Ну, шәхсән мин мәсәлән алар урынында булсам, бу конкурста катнашучы булсам, мин беркайчан да алай акча өчен дип анда тегән нәрсәгә белашмасам инде. Именно менә үземдә нәрсәдер үзгәртү өчен ниндидер теге икенче төрле фикерләү өчен бәлки ул ярдәм итәләр. Алай эшләп караныйм, конечно. Бәлки киләчәктә булыр. Мин халкымдың сәскә күңеленнән бал кортындай ынйы йыям анда йәнле ынйылардан хуш етле бер кәрәп кыям. Шуга ла беләм мин тел кадерен, бер телдән дә телем кәм түгел, көсле лә ул, бай да, ягымлы ла, кәм күрер уны тик кәм күңел. Әсәм теле миңа сәсәм теле, унан башка минең телем юк. Илен һөймәс кенә, телен һөймәс, иле юктың гына теле юк. Рәми Гарипов, Туган тел.